uyu nguyu mushikiti mushikiwi mushikiwi. so azi gucuranga gitari, azagaruka aje kubacurangira gitari. Thank you so much for coming. Natwe turabakunda. Hello guys, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza. Natwe abatari tumeze neza nta kibazo. So mwaratubonye rero ndi hamwe n'abana ndi kubigisha Ikinyarwanda. Ubu ngubu rero tugiye gusura abazungu nabo bavuga Ikinyarwanda. Gusa bo bavuga ibijyanye n'iby'Imana, barabwiriza bakavuga ubutumwa ahantu henshi hatandukanye. Rero niba ngiye kureba nabagiriye amatsiko, ndavuga ni ukuntu nababonye bavuga Ikinyarwanda, namwe nzababereke mubabone. Ariko yashize kabiri barigi. Ubu rero niyo ndi kujya. So ubwo murababona mu kanya. Gift n'ibindi abana bagerageje kuvuga Ikinyarwanda yo, ubwo muzabibona kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Ntago muzajya mutubura pe, kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri muzabibona. Murebe niba byabashimishije. Turi no kubakoresha n'utundi tuntu dutandukanye. Abamama bo barabizi ukuntu abana bangaho bibagiwe Ikinyarwanda neza burundu. Hari ababyeyi batakivugana n'abana, ugasanga umubyeyi ntazi Icyongereza, ugasanga ibyo atumye umwana sibyo azanye, abenshi byarabacanze. So niyo mpamvu tugerageza nzajya mbigisha ibintu mu Kinyarwanda bitandukanye, wenda n'abandi bana bazajya babyigiraho babashe wenda kubimenya, wenda bifashe n'ababyeyi babo. Sinzi, gusa nibyo natekereje cyane. Niyo mpamvu nafunguye iyi channel, kuko nabonye abantu benshi bari kujya bibarushya kubera nyine Icyongereza cyabaye cyinshi cyane ku bana, bituma Ikinyarwanda bakibagirwa. Iyo bavuye ku ishuri, urumva ku ishuri ni Icyongereza gusa, bagera no mu mazu yabo ugasanga bagiye kwirebera TV nayo ni Icyongereza. Urumva abana batashye ntibavugane n'ababyeyi muri rwa rurimi rw'Ikinyarwanda, nta na hamwe bazongera kumenyera Kinyarwanda. Bisaba ngo abana niba batashye bavugane n'ababyeyi babo mu Kinyarwanda, ariko abana barataha bakajya muri TV. Niyo mpamvu ndi kubarinda TV, nzambajyana ahantu henshi hatandukanye kugira ngo byibuze tugende tuganira ntibazibagirwe Ikinyarwanda. So rero ubu ngubu tugiye gusura abo bazungu bavuga Ikinyarwanda. Go barababona kanya. Mwakoze, mujye mudukurikira buri munsi, ntabwo muzigera mutubura. Oya, hano ni kamera isanzwe, TikTok so wayikoresha bikamara iminsi 2. So hi guys, turagarutse nyuma y'abana mu gihe gitegereje igice cya kabiri cy'amagift kubahereza ya magift twavugaga. Twagiye gusura abazungu bavuga Ikinyarwanda, bakavuga ijambo ry'Imana. Narababonye numva biranejeje, niyo mpamvu nagiye kubareba aho bari kugira ngo namwe mwumve ijambo ry'Imana. Bazi kuvuga ijambo ry'Imana mu Kinyarwanda, so bagiye kurivuga ribashimishe. Okay. I'll read that one and then yeah, and then I'll read that. Yeah. Where are we from? She
said to ask, say where you're from. Mocha. uravuga cyane uravuga cyane She wants us to speak up. So mocha. Is it mocha? Huh? Mocha? Where are we from? How do we say it? Where are you from? Yeah. Kinyarwanda. Yeah. This channel is for Kinyarwanda, Yeah, no we English. say mocha? Amazina yawe. Amazina yawe. Ehe. Homoka. Mocha. Ehe. Mocha. Uturuka he? Where are you from? Oh, it's okay. We'll just say Turi abazungu. Ehe. Okay, it's okay. Yeah, we'll just say word. So, Turi abazungu. Yeah. Abazungu. Because umuzungu was 1 and then 2 was abazungu. Oh, you know Kinyarwanda, yeah. You say that. 'Cause Okay. I don't know how to say that. Okay. And then I'll say Gusoma. So you want to say like, we'll just introduce ourselves and be like, you see like, like Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turi gusoma. Ya turi gusoma ijambo tugiye gusoma. Tugiye. Ehe, Tugiye asoma. tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo rimana. Ehe. Wait, what's the first one? Tugiye gusoma Tugiye gusoma. ijambo ry'Imana. Isoma ijambo rimana. Mu kihe gitabo? Isoma. Mu kihe gitabo? Gitabo Yohana. Yohana. Igice cya kangahe? Igice Igice cya cya gatatu. Umurongo 16. Okay. So ugiye kuvuga amazina yawe nyuma usome. And then okay, so we introduce ourselves and then we read. Okay, I guess. Okay. Uragerageza. What is the first one? What is it? Tugiye. Tugiye. Do you want to do tugiye or do you want to say turi abazungu? Yeah, no problem. Tugiye. Tugiye gusoma Gusoma. ijambo ry'Imana mu Kinyarwanda. Tugiye gusoma ijambo rimana. Mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Turiye. Tugiye Tugiye. gusoma Tugiye. Gusoma. Gusoma. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana Mu Kinyarwanda. Tugiye. mu Kinyarwanda. Tugiye gusoma ijambo rimana ikinyarwanda. Okay, wow. Ijambo rimana? This is ijambo rimama. Ijambo rya mama. Tugiye gusoma ijambo rimana. Ijambo imana. Rimana. Mu Kinyarwanda. Tugiye. In Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Okay? Uravuga cyane. Okay. Alright. Okay. Vuga cyane. So turi abamisiyoneri mushiki kwigisha amasomo ari Yesu Kristo. Nitwa mushikiti. Nitwa mushikiwi. Turi abazungu. Okay. Yego. Tugiye gusoma ijambo rimana mu Kinyarwanda. Kinyarwanda. Wow. Ego. So Yohana igice cya gatatu umurongo 16 kandi 17. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wabishoboye. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Good. Wow. Yego. Yesu ni umukiza wacu. Yesu yararupfiriye ibyaha byacu. Wow. Yesu afite uru rukunda kuri buri wese. Amen. Amen. Kubera so oya dukeneye gukurikira urugero Yesu. Nukuri. Amen. Amen.
Yego. Yego. Imana ibahe umugisha. murakoze Yego. mwakoze kuza ndabakunda muzagaruka ryari When are we coming back? yes you understand Ego. Kwa mbere. uyu nguyu mushikiti Mushikiti. mushikiwi Mushikiwi. so azi gucuranga gitari azagaruka aje kubacurangira gitari. Thank you so much for coming. Ndabakunda cyane. Yego. Natwe turabakunda.